Hey creators, reka mbagize itangazo ryihutirwa ritanzwe na YouTube mu masaha 4 ashize. Ngiye kuri basomera ni rigufi cyane uko ryanditse mu cyongereza mite ndibabwira mu kinyarwanda batashoboye kuryumva neza, hanyuma mite mbereka no kuri telefone uburyo koko izo mpinduka bavuze zabaye zimeze. Turabikora mu kanya gato cyane, icyo usabwa no kubana natwe mu masegonda make ibyo bikaba birangiye. Hanyuma ni muri mushyashya hano twiga ibijyanye no gukoresha social media mu buryo buzima ndetse no kubyaza amafaranga internet ku buryo ubana natwe buri munsi ahora yiga ndetse ahora yunguka. Bisobanuye ngo nimushaka kwiyunga ku bandi, reba handitse subscribe ukande kukazogera kugira ngo tuzadushyiraho update nk'iyi yihutirwa ujye yakira mu bambere. Ngiye mugiye kubana nitwa Gatari Fred, mbahaye ikaze kandi ndabakunda cyane. Reka dutangire. Iri tangazo rero risohotse mu masaha anashize yonyine riravuga ngo subscription tab not loading on mobile. Ngo hey users, we are aware that some of you are experiencing an issue where the subscriptions tab is not loading in the YouTube mobile app. Here is what you may be seeing. The subscriptions feed is blank or is not loading properly. Well, this issue appears to be affecting users on YouTube mobile app, particularly on iPhone. Aha ni kuri iPhone ariko no kuzindi no ku Android nk'iyi ngiyi birimo, ndaje ndabibereka muri telefone. Our teams are effectively investigating this issue. We will update this thread as soon as we have new information. Thanks for patience. Ni ukuvuga ngo iri ni itangazo ryanditswe na YouTube nk'uko mubibona mu masaha 4 ashize. Noneho rero icyo bishatse kuvuga ku muntu utabyumvishe mu kinyarwanda, hano bashatse kuvuga ngo hey users, ngo barabasuhuje, ngo barabizi neza ko mwahuye n'ikibazo cyo kubura subscription tab itari gukora neza muri ya application ya YouTube ingi tureberaho ama video. Ngo rero ibi nibyo uri buze kubona cyangwa se ibyo uri hubona ni ibi ngibi bikurikira. Ushobora kuba wabibonye cyangwa utarabibona. Ngo subscription tab feed is blank or is not loading properly. Ngo aho hantu bakorera subscribe ngo hari blank, nta kintu, ngo rimwe na rimwe hari kuba nta kintu kiriho cyangwa se yabi nariho ntibinakore neza. Bivuze ngo bamwe bashobora no gukorerwa subscribe ntizijyeho. Hanyuma ngo this issue appear to affecting users on mobile app, particularly iPhone. Ngo iki kibazo kiri kubonwa cyane cyane n'abantu bari gukoresha telefone, bakoresha application ya YouTube muri telefone bareba ama video cyangwa bashaka gukora izo subscribe. Hanyuma ngo ariko by'umwihariko cyane abakoresha iPhone, ariko n'abakoresha Android nk'iyi ndaje mbereke nabo change yabayemo. Hanyuma ngo ariko ngo timu zacu ziri kugerageza gukora iperereza no gushakashaka ibijyanye n'iki kibazo, ngo baraza kutumenyesha mu gihe gito, mu gihe bari bubone amakuru mashyashya yisumbuyeho. Ngo thanks for your patience, ngo barabashimiye uburyo mugiye kwihangana. Reka rero mpite mbereka uburyo byagenze kuri Android, mbereke nuko byagenze kuri iPhone, hanyuma muhite mumenya uko bimeze. Let's go. Reka rero duhere kuri telefone za Android ho mubanze murebe impinduka yabayeho, hanyuma duhite tujya no kuri iPhone, abakoresha iPhone nabo bahite bareba. Urabona nkuko dusanzwe tuzi ko iyo uri kureba video yo kuri YouTube gutya uba ufite hano ahantu ho gukorera subscribe, hano iburyo handitseho, hanyuma ushobora gutanga comment, ushobora no kureba comment z'abandi bantu batanze ziri kwidisplayinga, hariho hano like n'ibindi bitandukanye. Rero hano nko mubibona habayemo impinduka muri iyi minsi ishize, bimera nkaho byagoranye. Urabona ko nko gutanga comment biri gusaba ko witegereza kakamenyetso ukajya kugakandaho, rimwe na rimwe hari n'abatamenya ko ari aha comment. Rero urabona ko ubu biragusaba kugira ngo ukande kuri aga fresh kareba hejuru, aribwo buto igaragaza ahantu ho gukora subscribe iri buhite iza hano ikaza hano, ndetse na za comment hano zikaza kwemera kuza kuzikora. Rero iyi behavior yabaye nk'ubu ninkora unsubscribe kuri YouTube channel wenda ya RB ya televiziyo Rwanda gutya, urabona ko bimeze gutya. Nyine urabona kuri Android byacenjinze bisa nyine bijya bimera uko bitari bisanzwe. Rero izi nizo change. Rero nkuko bavuze ngo bishobora kuza kugira imyitwarire idasanzwe cyane noneho ngo kuba user ba iPhone, ariko no kuri Android urabona ko bifite imyitwarire idasanzwe, urabona ko byagiyeho bidasanzwe. Ubwo bivuze ngo gukora subscribe ndakanda hano kuri subscribe, nkuko nafunguye inzogera nongere nkande hano ku nzogera bimeze gutya, ariko nongera nkakanda hano cyangwa playing indi video biraza bihishe gutya. Hano rero ni kuri Android. Reka tujye no kuri iPhone naho turebe nimba byitwara gutya cyangwa hari ikirenzeho kugira ngo dushobore kumenya uko turi bubyitwaremo. Urabona ko subscribe nyisubijeho ya RBA,
hanyuma ndetse ariko reba ahantu ihisiza aho mbere yahitaga iza ikiyandika ahangaha. Let's go. Hano rero reka twimukire kuri iPhone turebe naho imyitwarire yabayeho uko bimeze. Nkuko mubibona naho birasaba ko uza gukanda ahangaha kugira ngo ushobore kubona handi wakoze subscribe ndetse ugafungura n'inzogera. Bisobanuye ngo naho byagize imyitwarire idasanzwe ku buryo nyine biri guchallenging. Rero iyi myitwarire niyo bavuga ko mushobora kuza kubona kuri channel zanyu ku buryo mushobora kwihangana anytime biba byasubira ku murongo. Update nizere ko bagireho igihe, ntimugihangayike, ibindi byose byahinduka nagenda mbibamenyesha. Reka duhure mu video ataha. Ciao ciao.